Sithanda ukubingelelana njalo sibonga uNkulunkulu osigcinileyo kuvike phelileyo sekufike sona lesi sikhathi singabaphilileyo silokho siqhubeka sifunda kubhuku lethu labasefeso sizokunye ngoKristu limnandi kakhulu ibhuku leli very practical isitshela okwenzakalayo ngezimpilo zethu mina engikhulumayo ngu-Elder uAmos Maforo ngiza kunxusa engilabo esincedisanayo ukuthi sichasise lesi sifundo ukubana baziveze ukuthi bangobani. Sukoluhle njalo zihlobo ezithandekayo ngegama lenkosi uJesu osigcinayo insuku zonke lelungelo lokuthi sifunde izifundo ezinje okhulumayo ngumfundisi Ndebele. Babukeli labalaleli ngemakhaya siyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu uJesu ezamasinyane. Sithanda ukuthi sibonge sonesi sifundo esilokho sibuya kithi simemezela ukuthi sime. Okhuluma lani ngu-Elder uKlainos Maphosa. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu uJesu. Sithanda ukubonga umlimo osesiphile njalo elinye ithuba ukubana sitadishe sindawonye. Okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo siza khothamisa amakhanda sikhuleke. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, siyabonga ngelinye njalo ithuba osinike lona kubana sihlale ezinyaweni zakho. Sicela ukukuzwa ukhuluma lathi, siphathiseke sonke, sikhuleka sithembele egameni likaJesu Kristu ozayo masinyane. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu umthandazo lo bingelelo oluvela kubazalwane. Siyabonga kakhulu babukeli labalaleli silokho silinxusa. Nxa uyabukela ku YouTube khululeka ufake ama comments akho nxa ulombuzo futhi khululeka uyifake khona lapho sincedisane ukuze isifundo lesi sakhe bese siphila. Isifundo sethu saleli viki sithi sona Unxuso Lokuthi Sime. Isifundo sethu ses-12 esithi Unxuso Lokuthi Sime. Sesifika esiqongweni ihlobo ezithandekayo lapho esiyabe sifunda ngebhuku lako Efeso ukuthi sike sizwe ukuthi kanti nxa kuthiwa sime senzeni umuntu omiyo ngoyenzani so sake sizwe ukuthi umlimo ukhangelelele. Le ingxenye yesifundo leyi lapho sesikhona sifuna ukesike sikhangele indaba yempikiswano enkulu esithi yi-great controversy esiyithola kuSambulo ngo-12 ivesi ngo-7 isungulwa kusiba lempi ekhaya ezulwini uSathane besephoselwa la iyaqhubeka lempi kuona lo mhlaba sizakuzwa ukuthi imi njani yona le impi ukuze sinqobe futhi singanqoba ngayiphi indlela ngubani ongasinqobela njalo sinqoba sembetheni. Sacela Nozi usibalele indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda. Kwabase Efeso 6 ivesi lingelika 10 lo 11. Ekucineni qinani enkosini lasamandleni ayo amakhulu. Fakani isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze lanelise ukumelana lamacebo kaSathane. Kuthiwa ngolinye usuku kunendoda ogama layo kuthiwa nguGehasi. Ithi phuma lapho eyayilele khona ivuka ibona kule butho elimangalisayo libaqaqele libagombolozele. Uyagijima aye kuElisha amtshele ukubana lapha sesigonjolozewe sesithunjiwe sesiyathathwa thina. Akhale kuElisha. uElisha inceku yenkosi yazwakala isithi ungesabe abe sekhuleka athi mlimi ngicela ukumvula amehlo. Uyavulwa amehlo uGehasi kuthiwa wamangala ebona ibutho lako-Israyeli ibutho likaNkulunkulu izingelosi amawakawaka ezingilosi egcwele izintaba ekhona laphana ebaqaqele ebavikele. Isihlobo esithandekayo kuhleli kulequla lezingilosi elivikela abangcwele. Umfanekiso esilawo ngokuthi sisempini. Sisempini siyabizwa siyanxuswa lapha ukubana sime. Sesibalele imemory text esikutholayo mfundisi mayelana ngesihloko le memory text yethu kuyini esingabe siyakuthola lapha. Nxa ivesi isungula ehlithona qinani enkosini. Hathi ukuqina esintwini
ukuqina elimini lwakho ukuthi mina ngilindebele ndisho ndikhiwe kodwa inkosi kukhulunywa ngenkambo yokukholwa la ukuthi siphakathi kwempi singakhohlwa ukuthi sikufunda ngebhuku la-Efeso kuthiwa ekucineni kwebhuku la-Efeso kumele abantu baqine ngemva kokukhuthaza ukuthi sibe lezimpi ezithile zokuthi ubandlululo lwabantu ukushiyana kwemihlobo kodwa ekucineni kuthiwa abantu baqine enkosini impi esikuyo abazanqoba ngabaqinileyo esikufundiswa nguPaul ukuthi impi leyi iyanqotshwa kodwa ngokuqina kubani enkosini ngoba vele wayisungulayo nguThixo yikho lifica ukuthi uGehazi lapha wayengekho enkosini engaqina owayesenkosini wapha ukuthi Nkosi umvula amehlo aqine njengami so ngiyakhuleka ukuthi siyaphetha isifundo sivule amehlo sonke wabukela walaleli siqine ukuthi kungaze kushote imali ingathengi asiqine enkosini emulini sivukelane siqine enkosini impanga zingabambeki singaba senkosini siyanqoba ekucineni ngithathekiswa indlela iBhayibheli elikufaka ngayo ukuthi elokucina amazwi okucina aqhakatheke kakhulu nginanzelela ukuthi lapha nxa singabamba buyekethe ukhanya impilo esibili kumele simelane layo 24 hour akula break kuze kuphethe imbali yomhlaba kumele sihlale sikwazi ukuthi singabantu abasempini siphaphamile singalali singozele Unxuso lolu liyangikhumbuza ukuthi nxa kuthiwa sime uyahlabelela enye ingoma uthi yima njengeqhawe yabona umuntu omayo njengeqhawe ukuthi kavumeli ukuthi emva kubuye kumele konke kuphelele la phambili so indaba esinikwa lapha ukuthi lapha uthi yena nxa emcebisa uElisha uthi yena ungesabi ngoba laba abakithi banengi kulalabo izingikhumbuze izibusiso zokulalela uThixo abantwana bakwaIsrayeli ukuthi Deuteronomy indaba leya ukuthi izitha ziyabuya ngedirection eyodwa kodwa nxa sezibaleka ziyagijima 7 ways ngasikhombisa so izindlela zakhona izitha ziyachabalala so khona balalele uPaul nxa eseyiletha kuhle ngale kuKorinte uthi yena yibani ngabagxilileyo lingantengantenga bazalwane kwesinye isikhathi singagulelwa siyantengantenga uthola umzalwane segula sengo daily abazalwane sebelokhe bemzwela usizi kulokuthi umzalwane umzalwane mana enkosini asifundeni ukuma njengoba siyakuzwa sikulethelwa ngabazalwane la ukuthi asimeni vele akula muntu wakuwalwa ehleli phansi into ibandla lelahlukaniswa kuzigaba ezimbili lokuthiwa libandla lisempini kuthiwa church militant le church triumphant ibandla selinqobile khathesi isihlobo esithandekayo sisempini kuyalwiwa asingahlali phansi ingoma ithi yona ndlalifa yombuso ungabulala ulalelani eduze nekhaya asimeni isihlobo esithandekayo yilo ubizo esilalo sike sikhangele lapha inkulumo yethu yasempini ungakhangela uEfeso ngo6 esimfundileyo kusikela kuvesi ngo10 usiya ku20 uPaul uyeluka alethe enye inkulumo emangalisayo ekhuthaza ibandla ebatshela lokho kumele kwenzakala sesimbalile uvesi ngo10 lo11 ngicela siqhubeke la sike sikhangele ungambalela uvesi ngo11 verse 11 cine kubani kuphela asike sibale u11 yes u11 to 12 rather fakani isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze lanelise ukumelana lamacebo kaSathane ngoba kasilwi lenyama legazi kodwa silwa lababusi lemibuso kanye lamandla omhlaba lo ogcwele ubumnyama silwe njalo lamabutho emimoya emibi emibusweni yasemazulwini hey nansi indaba mfundisi uyaselukela la kanti vele silo yimpi bani esikiyo le injani impi le uPaul usinika umfanekiso wempi esijayele emhlabeni ukuthi kule butho labe lingapha alright sisazana ukuthi landi ibutho lakozibani lange lakozibani kodwa lapho uthi thina lethi impi ayibambe ngezandla kodwa impi yakho enkulu uthi silwa lemimoya nababusi bemumnyama
silwa lo Satan lamadimoni akawayo ingilosi zakhe esingamboniyo kodwa uJesu athi lisempini ngoba ulwa lami so mina ngibuye ngazotshengisa impilo engabuya ngazalwa ngafe esiphambanweni ngademonstrate ukuthi impilo iliwa ngokukholwa kuNkulunkulu khuleka so yikho akuveze ukuthi asigqokeni ke isihlangu sokuthi sinyathele singahlatshwa ngameva omhlaba sisilwa indaba isekuthini silwa lemimoya amadimoni kasezingilosi zawayo layo esengamboniyo kodwa ukholo uyaphila yikho maforo vukuzo ndilo ngacatshulwanga usempini yikho sithi lwana umuntu lwana wayebomvu semnyama amehlo akhe wasempini asejintshile into yonke kasiyiboni silwa ngokukholwa powerful nansi indaba asikuzwisiseni sisempini vele ulimi ahlala usebenzise ezembatho ezigqokayo ngezempini bakithi ake nisivukeni siphaphame lapha kuyalwiwa sisempini uselethile lapha umfundisi ukuthi kumele kugqokwe anti siviche ngithi phela yes kuyalethwa esimele sikugqoke izingwane sifake lama breast kube lehawu ube lezicathulo zakhona lebhanti lakhona kugqokwe nozi uthini indaba le indaba esithinta kakhulu nginanzelela ukuthi uPaul ukhulekela ukuthi sibe lokubona okungezelelweyo ungananzelela impi esiphakathi kwayo nxa singasabanga lokubona mfundisi okungezelelweyo sungaqabuka usuchaya omunye ngesibhakela wamlahla phansi kodwa kumele sizwisise ukuthi impi leyi ngiyemimoya nginanzelela ukuthi empini kuba lobunzima ikholwana zethi mangizwe uthi kimi ungesaqhubeka so indaba le maphoselethwayo emimoya yazi kwesinye isikhathi ebandleni lesiKristu sasingane asikukholwa kwangana kuphili kule mimoya kuyalwiwa isihlobo esithandekayo abanye khona apha abalaleleyo abalali kuhle amaphupha awaphuphayo kuphutha kugijinyiswa kwezinye izindawo kunenge okwenzakale kumarufu lapha phezulu kophahla abantu abalali kulomunye wayengixoxela lapha ethi even ishawa uyavuya kushuka ishawa ucitshwe kutheni kulezinto eziningi futhi ake sikhulume singabantu abansundu ayisikho kwabantu abansundu kodwa lamaki wathwele nzima yimpi yona le yimpi yemimoya kunenge okwenzakalayo uzwe kulama spiritual husbands kuyini kodwa nje umfundisi ke wathi into okhululayo ngubani bakithi nguJesu ukungezelela elder mafana impi le siyilwa ngelizwi kunjalo uJesu uyakhumbula kwelinye ilanga nxa isitha sibuya uJesu uthi yena kulotshiwe ukuthi so nathi empini le emimoya akusikho ilizwi kuphela eselisebenzisayo amadola amabili $2 kumele sithandaze maforo nxa kule ndaba etshintsha izinto ngomthandazo imimoya le semkhathini le ibanjwa kuphela ngomthandazo sikhanyelela uvesi ngo-13 siya ku-17 silokho sikhona apha sisuka ku-13 uhlanganise uyefika kuvesi ngo-17 verse 18 ngakho-ke fakani isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze kuthi lapho usuku lobubi lufika libe lamandla okugxila futhi lalapho selenze konke lime ngakho manini liqine ibhanti leqiniso libotshelwe ngensimbi ekhalweni lwenu lesihlangu sasesifubeni esokulunga sisendaweni yaso lezinyawo zenu zigqokiswe zalungiselelwa ngokuvela evangelini lokuthula phezu kwakho konke lokhu thathani ihawu lokukholwa elizacitsha ngalo yonke imitshoko evuthayo yomubi thathani ingwane yosindiso lenkemba kamoya eyilizwi likaNkulunkulu hey madoda andisayizwa indaba ukuze sinqobe uthinta umthandazo oye kuthintwa lapha na kuyini kumele sigxile elizwini sigxile lokholo makholo ake sibe lokholo ukuthi kuza njani bakithi kuyalunga loba kumnyama njani kuyalunga yebo mfundisi wami indlela uPaul alandisa ngayo ngezambatho zempi ezitshintshe ezifake kukholweni singabanqobi bazalwane uthi ibhanti lelibophayo liqiniso right uJesu uthi lizakulaza iqiniso lizakulikhulula umuntu olibutho likaKristu umeqinisweni uzibopha ngeqiniso athi lena bese lisesifubeni lifake ubungcwele righteousness ungapha leqiniso
esifuba sakho sizagcwala ubungcwele kathi ngoba uNkulunkulu uhlezi phakathi kwakho akhulume ngesihlangu uthi livangeli so kumele lihambe phela emazweni wonke ivangeli uleqiniso kulobungcwele sukuhambisa ivangeli leli abe sithi isihlangu osiphathayo manje nxa uvika yikukholwa ugulelwa ngokukholwa uSara ngokukholwa uAbraham ngikhuluma ngabantu abadlula ezehlakalweni so babele sihlangu ukuthi nanxa sengingasela nzalo ngokukholwa ngizamelela ilanga lami lanxa ngingasasebenzanga ngizaphila ngoJesu ungaphatha ukukholwa ubusukuthatha ingwani okulusindiso bese sisindiseka singamaKristu agcina ngokuthi umhedlo lawo umoya oyingcwele sigqokile bathandekayo asikuvumeni ukuthi silakho ngokukholwa khona kwembatha lokho sihlangane lesitha esingusathane singesabi singabanqobe ngoJesu hey madoda sesinqobile qedisa 18 to 20 abe secomment umaphosa lapha verse 18 yes khulekani ngomoya ezikhathini zonke ngezinhlobo zonke zemikhuleko lezicelo ngalokhu qaphelani liqhubeke ngokuphela libakhulekela bonke abangcwele lami lingikhulekele ukuba ngokuphela lapho ngivula umlomo wami ngiphiwe amandla ukuze ngichumayele ngesibindi imfihlakalo yevangeli engingummeli walo ngibotshwe ngamaketani khulekani ukuba ngilichumayele ngesibindi njengokumele ngikwenze right nansi inkulumo yethu yempi iphetha lapha ekade ngifuna ukukutsho ukuthi kule impi kuthiwe kasiphumenini siye kulo nxa sisilwa sihloma izikhali zakomoya right kasilwi ngokuthi hayi mina ngilolwazi but silwa ngokuthi uthumo umlimi asinike lona ngolokuthi sigcile elizwini lakho uverse 18 ubethinta nje indawo ukuthi kumele sigcile elizwini likaThixo egcile elizwini likaThixo abuyisele futhi uthintile indaba yomthandazo ucela ukuyibisela amakholo amaningi ingathi vele amakholo uyabungakholwa amaKristu amaningi abakhuleki bafuna ukukhulekelwa impilo uthintile asibabone silwa lapho asiqineni ngamadolo sikhuleke siza kunqoba ngoba esimlandelayo wenze njani wanqoba kule ma themes alethwa lapha nanozi amane esilawo ukuze sinqobe sihamba loJesu kuyini esimele sikwenze njengebandla kokuqala akuvezileyo laphana ukuthi kumele sikhuthalele ukulandela uthumo lwebandla amen uthumo lwebandla okwesi2 njalo ukuthi sinanzelele kumbe siqaphele izinto ezingabonakaliyo ezithinta izimpilo zethu impilo yemimoya ekhona le njalo bese sinanzelela lamandla izulu esinika lona njengabalandeli balo njalo bese sihlala siqaphele ukuqhakatheka kokubambana lokusebenzelana ndawonye njengabazalwane ayithi ke singenza kanje sihlobo zami siyanqoba kunjani victory is certain kanti ke uIsrael phela anti singu-Israel komoya thi uIsrael wayizolo wayekwazi ukuthi impi vele kayisoyabo uJoshaphat wathi sehlaselwe wathi asambene echechi sehlabe yes abantu bathi ngabona sezithuthile amabutho asejamile lapha nena ngone siyahlabela ethandaza impi le singathi asoyethu la nxa kubhonge ebusuku ungamtshela ukuthi kuyadlula kuthule ngoba indaba yempi yemimoya kasiyiboni uJesu uyayibona singabiza yena uyakwazi ukuyinqoba qedile mfundisi vele impi le ngiyakuye maphosa endulo banqoba ngokukholwa bayengenela uJesu amise ilanga anqobe bengela lutho bahlabela imdudidilile esenza izimanga so asithembeni uJesu ithemba lethu kalikho ezintweni esilazo ukuthi ngigqizile kumbe ngilani ithemba lethu likuKristu yikho kumele ukuthi sibambelele khona ngoba singaba lamandla engce umuntu lwana uhambe siya kujim uzibona ulamandla nxa vele ufuna ukuya kujim usebenzisa isibhakela but nxa sesibuya leya komlimi le amaKristu alele indaba isemthandazweni asivuyeni sinqobe lo mcabango lo ukuthi siphakathi asilwile inyama legazi usincedisa njani ukuthi senelise ukunqoba sithemba abani ongasinqobela ngubani nxa singalwi inyama yegazi sekukhulume ngabe besilwa inyama yegazi ngabe senze yama siya ku gym siye trainer sibe ngamamonya siqine senelise ukwenza njani ukunqoba kodwa silwile inyama legazi manje siyanqoba ubani oza kusiqinqobela kucacile khonapho ukuthi utrainile ku gym ufundile wapasa kuhle asiphumeleli ngoba silenza izinto
nxa sesiya kule impilo le isilo lo Satan esingazange simdale futhi esingazange simnqobe nguJesu so thina kasicatsheni ngoJesu ngegama lakhe singacatshela izwini likaThixo sibise igama likaJesu abe nguye othungamele abe ngu-army commander phambi kwethu sinqoba ngaye alikho 4 verse 12 utsho njalo umsebenzi alikho elinye igama esingasindiswa ngalo sinqobe ngalo ngaphandle kwelikaJesu. Right. Amandla okunqoba siyathola kubani? Lokho siphinda usechazise laphana amandla sithola egazini likabantu bakithi kaJesu egameni likaJesu yilo kuphela esinganqoba ngalo. Ungakhanyela wona lama verses siqinda kuwabala uverse chapter 6 verse 10 to 20 sesivezela ukuthi siphakathi kwempi angithi phela nxa sisilawo nalo umcabango ukuthi siphakathi kwempi ukugcina lona leqiniso kumbe ukuhlala sikwazi ukuthi sisempini kusisiza ngayiphi indlela esihamba ngayo kusiza njani ukholo lwethu ukuthi ubekwazi ukuthi hayi bakithi sikumpikiswana enkulu kusiza njani kumbe kusincedisa njani ekukholweni kwethu. Mina nanzelela ukuthi singabakwazi khonokho siza kuphila ngesibindi ukuthi la nxa kungaze kube nzima siza kuma sikhuleka. Nginanzelela ukuthi kwezinye isikhathi maforo siyazikhipha emuntwini olamandla siyecatsha kwezinye indawo bese siba yizigqili antsho lapha sithe sempini kuthi abanye bayathunjwa singaphila buchapha sizathunjwa siphile ngokwesaba siphile impilo ebuhlungu ngenxa yokubana asimanga lapho kumele sime khona thina singaba lo Jesu sibe sesilandela iziqondiso zakhe ikhomanda ntsho nguye osinika ama marching orders ukuthi lapha sigqoka so lapha sima so kuza sisiza ukuthi siphile izimpilo ezingaxabani lomnini mandla. Ungikhumbuzana njani lawo mandla? Yes, ungikhumbuze enye indaba lapho ukhuluma ngokwesaba. Yazi ukuthi abantu bayesabana sesabana sikhona la nxa ibhala kuzakhe uthi yena ukwesaba abantu kulethela umjibini uyathola umuntu ephila nzima esesaba ukuthi hawo bani baza kuthi hayi umthombo oyisosi yamakholo okumele sime kuye nguJesu akumelanga sesabane kumele sesabe owadala izulu lomhlaba sikuphile simethembe lo uJesu angithi vele. Yes, phinda uverse ngo-10 verse 10 yes ekucineni qinani enkosini lasemandleni ayo lasemandleni kabani bayithi ayo amakhulu amadoda nxa ukhulunywa ngamandla laso mandla okudlala amandla amakhulu anqobayo okusilelayo indaba leyana eyokukholwa asimkholwa ukuthi uyenelisa ulokhu esenelisa uyazenza izinto. Mfundisi ukuthola amandla kuKristu kuthi ukweyama elizwini lakhe kuthi ukumkholwa ngalokho akukhulumileyo izolo ehamba emhlabeni uJesu Kristu lapha babe kwathi angavela afika amadimoni ahlathuthe ngoba yena nxa ekhona uSathane kalamandla so uKristu angaba khona phakathi kwebutho eliyimi lawe singabanqobi bathandekayo impi esithethina sikuyo idinga uJesu oloba uthi ibandla lithola amandla ebukhulwini bokuvuka kukaJesu. Amen. Ukuvuka kwakhe khona phana uthi kuverse ngo-18 Matthew 28 wathi amandla wonke anikwe kimi ngakho hambani. So silamandla aphuma engcwabeni anqoba ukufa angeke ayehluleke uSathane ovele wadalwa ngulo wavuka emangcwabeni. So kasifundeni ukuthi impi esikuyo ilo commander owahamba empini wanqoba ubuya sithungamela siye empini njalo. Size ngikhumbula amazwi kaElisha. Uhlamtshele uthi Gehazi ungesabi laba bakithi banengi ukudlula vele ungenza imetsi zakhona anti kuthiwa usambulo ngo-12 verse ngo-4 ithi umsila wakhe wadosa ukuthathu kwasezulwini so ngale kwasala okubi 2/3 so ngapha kule 1 thina sibanengi masingesabeni ngaphandle kwalokho vele owadalayo uyosehlangothini lwethu singethu kuyini asikukholweni singethuselwa zihlobo esithandekayo kodwa wadalayo uAbsalom wahlamukela uDavid ezalwa nguDavid abasala belo David basele loyise umntwana wahamba labanye wanqotshwa ngoba lo unguyise walwa silobaba umdali owahlamukayo ngokuyisidalwa thina sikubajoli thina siyakwazi ukuthi wasuka yes umhlabelelwana bese sithi noma kunzima qhubeka ungakhohlwa ukukhuleka kule ndaba lapho ukuthi wathinta indaba kaJobe yakhumbula ukuthi uJobe la usempini but uThixo uma laye abantwana bakwaIsrayeli beseJericho
anti siyakhumbula ukuthi balalela kuphela icommand Yeah. so impi le ivele ngelizwi likamlimi ukuthi lithini Right. Kuthiwa engilapha nosi. Kuthiwa uNkulunkulu ukhona ngobuthathu bakhe. Angithi esinikeza amandla aiding us. Uthe esuka lapho uJesu uthi kulungile ukuthi mina ngisuke ngekhaya. Right. Kodwa umoya engcwele uzakuza azobuya azolinikeza amandla. Kuthiwa uJesu akusikho ukuthi ulamandla kuphela. Hayi. Kuthiwa uyasinikeza actively imparting that power daily ngomthandazo ukuthi senze njani bakithi sikhuleke bese kuthiwa akula temptation silingo esizayo esingaphezulu kwamandla ngazi ukuthi amaKristu ngabe siyakuzwa lokho loba kuyini ongene kikho uKristu kuweyile wakutesta ukubona ukuthi lokhu umntana amenze njani uyenelisa uzanqoba yebona Ngithathekiswa ikhona lapho ukuthi ubuthathu bezulu buphakathi bomsebenzi omkhulu ukuthi kunika abantu amandla ukuthi sinqobe. Ungananzelela uJesu nxa wayephakathi kwezilingo wayesithi kulotshiwe. Kuba isikhuthazo esikhulu ukuthi kambe balaleli lababukeli ungatsho yini ukuthi kulotshiwe ukuthi kwezinye izikhathi okusilahlayo ukuthi omunye uzathi nxa kulebhuku elingabalwayo yilona leli liBhayibheli kukanti yilo isihlangu sethu ukuthi kulotshiwe ukuthi it is written. wayiletha kuhle uNosila phezulu komthandazo lokuyafakaza ake nisibaleni ilizwi lokhu yikho kulamandla sibale siya yikudla kwethu siba yikho uexercise igym yakho na le sidle sisuthe bese sifakaza ilizwi sidiliza ioffensive la sesidiliza umbuso kabani bakithi okaSathana sizihlaleli bese sihlala thina emthandazweni sixhumana lesource yamandla Ngilandelela kutsho lapha nxa esithi ukubala ilizwi ngiyakubambanisa ukuthi umuntu angakhuleka abe sebala ilizwi ayemsebenzini sokuyisikhathi esigcweleyo esilenhlamvu umbhobho ngawuthola uwodwa kuvela abantu bangathi awulalutho phakathi babuya nje bakufaka impama ngoba awusoze umenzele umuntu uNkulunkulu uthi zwanini ngithi liyempini impi yakhona uhlamvu lilizwi likaThixo libale lingene kuwe ubususitise lingene ukhuleke udinga amandla ukuya emsebenzini uJesu sebekusebenzisa so kasivumelane ukuthi umuntu othi uyanqoba engalalizwi inhlamvu zinga hey man ngifuna ukugcizelela mfundisi lapho kuthintayo uyabona umuntu nxa isemasimini uyathatha ikhuba lehlobo awufundanga ilizwi awubalanga iBhayibheli awuthandazanga ufana lo muntu othi yena uyaphuma kala khuba kala hloka kodwa uthi emasimini so balaleli lababukeli asithandaze nini ngoba lapho ku17 uthi yena khulekani isikhathi sisonke ngomoya hayikhona ukukhuleka khulekani ngomoya awiqedile indaba yokukhuleka bakithi yikho kulamandla sikhuleke ngomoya sihlale sithunganyelwa ungazenzele okwakho iformality umthandazo nje okokudla lokho akukhuleke kwesihlobo zesithandazo ake sikhangele lapha kulempikishwano enkulu ezilobeni zikaPaul uthinta into ezimbalwa ngempikishwano lenkulu ake sikhangele kuRoma sike sisuke lapha kuEfeso uRoma 13 iverse 11 to 14 uthini uPaul Verse 11 Njalo yenzani lokhu liqedisisa isikhathi sakhathesi isikhathi sesifikile ukuba livuke ebuthongweni benu ngoba ukusindiswa kwethu khathesi sekuseduze kakhulu kule kuqaliseni kwethu ukukholwa ubusuku sebuza kudlula ukusa sekusondele ngakho kasilahleni imisebenzi yobumnyama sigqoke isivikelo sokukhanya kasiziphatheni kuhle njengasemini hathi emadilini okuminza lokudakwa hathi ekuxhwaleni kokufebe lentokozo yobugangi hathi ngokuxabana langomona kodwa zigqokiseni inkosi uJesu Kristu njalo lingacabangi ngokuthokozisa inkaniko yemvelo yenu yokona sibale futhi sike simkhangele uPaul futhi kuThesalonika uthini sifuna ukuphuma ngomcabango la kuThesalonika 1 uThesalonika wokuqala 5 verse 6 usiya ku8 verse 6 ngakho kasingafani labanye abaleleyo kodwa kasiphaphameni njalo sizithibe ngakho labo abalalayo balala ebusuku lalabo abadakwayo badakwa ebusuku kodwa njengoba singabemini kasizithibeni sembathe
ukukholwa lothando njengesihlangu sesifuba lethemba lokusindiswa njengengowani ngoba uNkulunkulu kasimiselanga ulaka kodwa ukuba sithole ukusindiswa ngenkosi yethu uJesu Kristu. Right, yokugcina sikhangele uKorinto wesibili ngo-10 verse ngo-3 siya ku-6. Injongo njengoba sike sakhuluma ukuthi kakubani yikho kulamandla khona la singalizwa ilizwi lona leli kuzasenzela kahle. 2 Corinthians 10 verse 3 to 6. verse 3. Ngoba lanxa sihlala emhlabeni kasilwi mpi njengokwenziwa ngumhlaba. Izikhali esilwa ngazo akusizo izikhali zasemhlabeni. Kodwa zilamandla kaNkulunkulu okudiliza izinqaba. Sichitha inkani lokuzazisa konke okuzibekayo kumelane lokwazi uNkulunkulu njalo. Siyayithumba yonke imicabango ukuba siyenze ibe ngemlalelayo uKristu. Njalo sizakuba silungele ukujezisa zonke izenzo zokungalaleli. Ukulalela kwenu kungaveli kuphele. Right. Nanku ke ngifuna ke sike sikhangele la kumabhuku la esesiwathintile alotshwa nguPaul wonke. Yes. Uefeso, uKorinte, uThesalonika loRoma. Yiphi umcabango awulethayo ngempi lesiphakathi kwayo? Kuyini esikutholayo khona lapha? Okwakuqala umcabango lapha babukeli labalaleli ukuthi impi esikuyo aso ngesikhiwa physical war. Alright. Spiritual asompi mathupha sikhangelene ngeyakomoya esingamboni umuntu kodwa sikwazi ukuthi kule mimoya eyalethwa nguSathane esilwa layo. Okwesibili limpi leyi esikulwisa ngesikubonayo ubufebe. Silwisa inkani. Ulwisa inzondo, umona. Okuyizinto khonoko kwenza ukuthi singahlalisani kuhle ezimulini lebandleni. Yikho esikulwisayo sebenzisa ilizwi lenkosi. Elithi kulotshiwe ukuthi so umuntu angabali ilizwi liyangikhuza ukuthi kufeba yisiwe senginqoba ngoba ndibalile sengi-attack ngelizwi endibalileyo. Ngabali ukuthi ngibe lothando sengipractice. So ukubala isikhali ihlamvu oluzaphuma kusikhali lesi esilizwi likaThixo ukuthi nginqobe. Okunye ngubamba lapha ukuthi esikubhalayo ukuthi impilo enxa sesilwa bathandekayo idinga ukuzimisela. Singesabi ukuthi kuyini engikukhangeleyo ngoba okithi mkhulu ngoba uthembisile wathi thina siyawisa even lesithi thina kuzinqaba ziwiswa yikukholwa ngalelizwe esikulo esilifundayo. Siyabonga mfundisi ukuyiletha. Uhlasebenzise futhi impicture yeyebutho lokho sifithizela yimpi alokho sizafithizela awula muntu owahambe empini lele umuntu ehleli uyama likhumbule ubizo ngolokuthi sime angithi phela silwe kuyalwiwa sihlobo esithandekayo kungarelaxwa. Ichurch le ayikho ku picnic hayi akunatshwanga lapha silama basket kudliwa sisempini umpikitshe esifuna ukuletha lapha. Umkhumbuzo kunye Elder Maforo la. Yes. Ukuthi empini kuyabe kulokho kubizwa abanye. Antu abanye baya beyafuka. Empini phela kuyachayana abanye besifa. So kuyabe kulokho kubizwa abanye kungafiwa kuyahamba abanye. Alright. So kule impi le bazalwane. Ungabe ukhona ebandleni. Ucabanga ukuthi hayi ebandleni uzasindiswa ngokuthi usebandleni. Kungenzeka ukuthi ube sebandleni kodwa ungabi khona ekhaya. Right. Ulethi aspect kuya recruitwa. Loba bengaphelanga silokho sinxusa abanye ukuthi benze njani bayethi bangene kube ngama combatant. Angizwe ulimi lokuthiwa kulama ex combatant. Lapha kula ex la. Silokho singama combatant. Angithi phela kulwiwa yebo. Mina nginanzelela ukuthi impi yona lesiphakathi kwayo phakathi kokuhle lokubi. Idinga abantu abazakunamathelana loJesu. Ungananzelela ukuthi bantu abami ngililobela lokho ukuthi lingoni. Uma sisona silaye ummeli onguJesu ukuthi hle kwanithatha kwangisa endaweni engcwele ukuthi uzimeli izindaba ukuthi bonke abavumayo bekholwa kuKristu uyabanika amandla asihlambulule kukho konke kungalungi kwethu. Siyabonga. Esingayigashana Elder Maforo. Yazi ukuthi ungalala empini uyafa. NjengamaKristu singalala kule impi leyo asiye ekhaya. Ngoba kule impi lapha kuyafiwa kulama ungahamba empini ulama rubber bullets impi yakho na uyinqobe kodwa kufunakala ama bullets ukwenzela ukuthi unqobe. Right. Yes. So umpicture esucomjelwa lapha nguPaul ngokuthi
siphakathi kwempi asilungeni sizilungiselele sivitshe ngoba siphakathi kwayona le impi. Amabhuku akhe wonke la aletha impikiswano enkulu. Ngeke ngibuze lapha ukhona ongasabela lapha angabe ake wangena kumbe sokubona i-experience osukwaba ngayo ye-great controversy yempi yona le okwenzakalayo kumbe esiphakathi nakwakho. Kukhona kakhulu. Mina ngeke ngaba lenyanga ezintathu zilandelana. Unyaka usanda ukuphela ophelile la onalo. Yes. Ngiwela nje izehlakalo. Kunjani? Ngiyacabanga ukuthi kwelanga ngithi unkosazi othi ngingekhuluma noThixo ngoba ngiyakwazi ukuthi lesuqonde mina kusafuna Ndebele emuli. Yeah. Okwakuqala ngabhekuka. Imoto yaphuma ivili yacha umuntu. Ngendlela yamshaya ngayo iphume kule yafisha ukuthi umpolisi athi umlimi uyakuthanda wemela afa umuntu lo. Namhlanje ngiyeke ngifuna uyaphila sezidriving. Okwesibili impala zami zatshuntsha zonke. Ngiyakhumbula. Ngisiya emhlanganweni. But ngamtshela umlimi ngathi lokhu kuzophi umamazalo zathi kupima wena yimpi okuyo kodwa mani isibindi. Kodwa ngemva kwalokho namhlanje imoto yasibili endaweni yayo senginamasuta asephindwe kabili. Ngade nganga. Umlimi akufunayo empini ungabambelela uhlale phansi. Walusithi inkosi ngiyakwazi ngimkhola njengoJobe singabanqobi. Okunye osikufunda lapha ukuthi kulento ezimbili kulokulala lokuphaphama. Umuntu ophaphemeyo angaze avuke ehlangana lesahlakalo uyakwathi ngiyakwazi kusemhlabeni lokhu ngiyadlula kukho. Kodwa oleleyo uyavuka esenyangeni ngoba ubengawathi into leyo kanje kuthiwe ngiphaphama izafika. So uAdam walala uSathane wamzuma. Sizokhuthaza ukuthi impi esikuyo kasani sikwazi noma ikupho kubo kubuye kuwe wothi ngiyakwazi lokhu kuyadlula mina ngiyanqoba ngona loJesu Kristu. Emkhuhlane kuyafiwa baphelelwa imisebenzi. I-great controversy esiki kwesinye isikhathi kuyangani kuqonde wena wedwa uthola ukuthi akulanda uthola uhambayo uzame lokhu ulamaphepha wonke aphelele umsebenzi awukho khona kukwathinta umfundisi izehlakalo zelandelana abantwana bayahlamuka umendo awuthola umangalo ucabanga ukuthi kuqonde hayi yi-great controversy we are more than conquerors singabanqobi silwele ngoJesu singethuki ihlobo ezithandekayo ufuna ukuthi nosi bengiveza ukuthi phakathi kwempi yona leyo uNkulunkulu amandla akhe siyabona ikakhulu abasebenzayo uhluyihole vele imali yangikhona ingeneli. Yes ngenye leyo Kodwa sithola ukuthi asilali singadlanga uNkulunkulu ngesandla sakhe uyasiphathisa amafiza abhadalwe into zonke zihambe. Nginanzelela ukuthi impilo leyi ayisoyethu sibili ngekaNkulunkulu ukuthi thina kumele sime ku position ukuthi uNkulunkulu asincedise phakathi kwempi yona leyo. Ngifuna ukungezelela ngicizelela Elder Maforo. Udade wayithi lapha nobhala uthi we have nothing to fear for them. kunjani Thina sesakhumbulani ukuthi 2008 kwabuya. Thina abanye sisemakhaya. Yazi ukuthi indlala yakona uyasondlala encane. Sesibuya ku 2020 COVID-19. Bantu bavalelwe lapha ngobhubhani lapha kwabanzima lokukhonza lokuhamba. Kwabanzima yona le inkambo kumele isiveze ukuthi lapha akusafuni silale kumele siphaphame. Right. Sisempini kunenge singena kikho kodwa esilayo usinqobela ngithi phela ulokho esithungamele. Ke sikhangele indaba yokuma futhi. Ukuma endaweni yempi. Ukuma endaweni yempi. Ngeke ngatsho ukuthi akulweki uhleli phansi. Simele sisukume sime. Ibala leli elikuthi ukuma kumbe ukuthi stand bayithi yi-verb isenza ukuthi angithi yes. Libalo so nxa usukuma usima wenza ukuthile angithi ke so kulonxuso lo ungakhangela uEfeso futhi ngo6 verse ngo10 usiya ku20 kulonxuso lokuthi senze njani bakithi sime ngikhangela uverse ngo14 kuphela Verse 14 ngakho manini liqine ibhanti leqiniso libotshelwe ngensimbi ekhalweni lwenu lesihlangu sasesifubeni esokulunga sisendaweni yaso. Ngikufunayo kwaqala khona ukuthi manini lenze njani liqine ibale silifunayo ngelokuma angithi siyabuswa la ukuthi manini futhi ungabala futhi uverse ngo11 to 30 nasayikwabala nje but umcabango esiufunayo ngokuthi manini lenze njani bakithi liqine kulezinto ezimbili laphana zintathu eziqanjwayo lapha yes
ukuthi esimele sizenze njengebutho sisempini lapha iziphi ungaqamba ibutho kumele lisondele duze kwezitha zalo njalo lapho okunye sikuthola lapha kumele bahlasele bame bangahlehlele emuva right forward ever backward never kumele basichaye isitha nxa usempini kumele uchaye amabhomba hayikhona amarabha chaya amabhomba sibili nxa sisilwa okwakuqala asimelanga sibaleke ngithi phela sesimele sisempini andilokhu sesikusho yes simele senze njani okwakuqala sime nxa kuthiwa close with the enemy ukuthi uhlasele lawe sibe offensive sikhulumile ngevangeli kalihambi okwesibili si-attack sime njalo silokho sisima singabaleki bayibutho likachanga wawuthi ungabuyi lamanxeba emuva lawo bahle baqedelane lawo bangithi singabaleki singabi ngamagwala ngoba esilaye bakithi unqobile ungenile uke wayithinta umfundisi lokho iphinda indaba yakhe ukuthi hayi kulethuna bakithi elingela muntu ngoba uyaphila abahlabela bathi because he lives I can face tomorrow akunandingeko yokuthi sibe kuyini okunye sikutholayo lapha indaba yokuma lapha nje okunye ngonanzelelayo ukuthi nxa sihlasela isitha sisebenzisa konke okusemandleni ethu uNkulunkulu esincedisa ukuthi silwisane lesitha nginanzelela ukuthi ukuma futhi kudinga lesibindi engozini isibindi engozini isibindi singasithola kuphela kubani kuKristu empini lapha maforos sesingaba lamanxeba kodwa amanxeba azaba ubufakazi ukuthi uNkulunkulu usephule sizakhuluma izindaba ukuthi lapho umbona nginje adlula phakathi kwamagagasi kakhulu kanti phela simele sibe le ndaba yokuxoxa oDaniel bexoxa ukuthi wayephakathi kwezingwenyama uShadrach phakathi kwesithandwa somlilo wena uzabe usithini istory sakho sayisithini indaba yokuma lokho ngiyiletha bakithi kuthiwa ukuma mfundisi nxa sikhuluma ukuthi stand you are not relaxed hayi awukho ku picnic ngizaloko kuphinda lokho sleep on foot siyama sibe nxa umile kuthiwa uthwele izikhali zakho ubophile izinkalo usuready ukuthi mina sengisenze njani bakithi sengisilwa loba kunzima ngenze njani ngiyaqhubeka ngibiza abanye ngibanxusela kuyona le impi ungasikhangelela amaHebheru ngo-12 ivesi ngo-4 sifithizela indaba yempi khona lokho kwengezelela nanku ukuma kuthiwa kutsho ukuthi umuntu kumele aphatheke ngamandla empini asebenzise zonke izikhali ngendlela zonke yabona ukuthi echechi kulabanye abantu abazihlaleleyo nje kuhlala nje anti ukhuluma ukuthi asikho ku picnic awuphatheki kweze evangelism awukho la ku any program ekhona echechi uphonga ukuzihlalela bazalwane abathandekayo lababukeli lapha kasikho ku sitting ministry silapho kusebenzela uThixo ngokuJesu yeza masinyana asikuqapheleni le inkuthazo zilethwa iqatheke kakhulu asisebenzeni nje abantu abanjani bakithi abasempini yes ngingakabali lapha nginanzelela ukuthi kwezinye izikhathi lathi siyekethisa empini ukuthi selongo uJesu engakabuyi isikhathi sempi abanye uzwe besithi hayi trade fair sekeni simembi jana kodwa sithola ukuthi lo esilwa laye kala holiday kala trade fair uhlala eqaphele akula kuphumula verse 4 ekulweni kwethu lesono kasimelana ngalaso okokufika ebangeni lokuchitha igazi lenu right le verse le isincedisa njani ukuthi sizwisise indaba le yokuma enkosini lemfundisi le verse uPaul ngesilungu uthena asizange sifike kulweni lesono sangani sichithe njengomuntu olwa azachitha igazi azabulale isitha sokuthi kulwa kwethu ungani siyekethisa nxa sokunzima siyayekela kasifiki kuzinga lokulwa sinqoba so inkuthazo yokuthi kasiphikelele nini kungaze kube lobunzima esihlangana labo kumele ngize ngichithe igazi ngize ngibulale lesi sitha sengihlaselayo yisitha sesono esikuhluphayo yisehlakalo esikuhluphayo ngamaphupho emicabango kube kusilwa uzusinqobe ngoba kuvele unqotshiswa nguJesu phakathi kwakho awunqobe wedwa pray without ceasing singadeli ukukhuleka singadeli ukulwa asiqhubekeni sisilwa loba kunzima qhubeka
lathi njengebandla futhi Yeah. asibe ndibandla elisempini sibambane sibe semthandazweni kuliwa yebona indaba le yandithathekisa ngize ngikhumbula uJakobe ethi kanguyekeli ungambusisanga. Powerful. So lathi ebuthakathakeni bethu ekwehlulekeni kwethu kasingekeli izulu lingasibusisanga. abadala bendulo banqoba ngokuphikelela angithi singakhalali yebo Obani abadlula phakathi kwamagagasi yilabo abahlakaniphileyo bamkhetha uJesu. Ngibuye ebantwini abatsha. Kwesinye isikhathi uyakuyisithutha nxa uthanda into zejeje. Abantu bakubona ubhizi uphatheka. Nxa usempini woba engaged tirelessly. Ungaphumuli. Ngoba yazi ukuthi umuntu angahlala ebhizi esebenza akula izilingo ezokwehlela. Kodwa ungaba semagroundini esitha nanguyana uDavid. Abanye besiyempini. right Wasala yikuyini okwenzakalayo. right So ungasali abanye besiyempini. Uzadlisa ithini? hey madoda engxenye okunye sikhumbuzana ukuthi kuvelela nxa ungafuni ukuya empini Yes. usempini umuntu ezalwa eqalisa ukukhala ezalwa isayini ukuthi umhlaba lo usempini Powerful. so wonke umuntu usempini kuya ngokuthi ulwa ukusayide kababa Right. kodwa thina lapha sizoqoqa abantwana benkosi ngoKristu Jesu ukuthi bathandekayo safelwa nguJesu Amen. wabuya wafa wazalwa wangena empini wahle walandelela engumntwana efuna ukubulawa nguSathane ngumntwana omncane owayesempini wayinqoba elaphana elingwa wayinqoba esiphambanweni silo army commander ngifuna ukuyibala ngesikhiwa lapho ngesindebele ngisifundile esivulo masiyanda lapha uMahubo ngo98 ivesi ngeka 18 uthi wena kukhulunywa ngoJesu wenyukela phezulu wathumba abathunjiweyo Kunjani? wenyukela wamukela izipho ebantwini yebo labalenkani ukuze uNkulunkulu ahlale khona la nxa uSathani elabantu abasebenzisayo uThixo kudale babambile uyathatha ingcebo yabo ayisebenzise evangelini so ngicela ukukunxusa mlayelo mbukela ukuthi asibuyeni kubutho elinqobayo leli elika Jesu army commander owayihlala indlela wayihamba wayinqoba siyabonga uyathanda uthando phakathi kwaye phakathi kwethu Yachisa. Sikhangelele uEfeso ngo1 ivesi ngo21 lo 3 vesi ngo10 Verse 21. yes Ngaphezulu kokubusa konke lobukhosi lamandla kanye lombuso lamabizo wonke angachiwo kungayisikho kulesi sikhathi kuphela kodwa lakuleso esizayo. alright In 3 sifunke verse 10. sikhangele amandla indaba yamandla la esilwa lawo impi sisilwa lamandla obunyama uvesi ngo10 uthini Injongo yakhe yayiyikuthi khathesi ngebandla ukuhlakanipha okukhulu kukaNkulunkulu kwaziswe ababusi labaphathi emibusweni yasezulwini. verse 12 ka6 Verse 12. yes ke sayibala singayiphinda nje sigcizelele Verse 12. Ngoba kasilwi lenyama legazi kodwa silwa lababusi lemibuso kanye lamandla omhlaba lo ogcwele ubumnyama silwe njalo lamabutho emimoya emibi embusweni yasemazulwini. right kulebala lesiGreek lapha elisetshenziswa ukuthiwa ngupheli lo ocho yona iwrestling ukulwa istruggle angithi phela yesiphakathi nakwayo kulamagama asetshenziswayo lapha kuEfeso 1 verse 21 ekhuluma ngabaphathi kumbe ngebabusi rather alethe kuvesi chapter 3 verse 10 ukhuluma ngani lapha ngamandla kwinto ngamandla angithi phela uvesi ngo12 chapter 6 verse ngo12 ukhulunywa ngani lapha amandla emimoya yasemkhathini amandla emimoya yasemkhathini sifuna ukuthi lapha mfundisi Dube impi esikiyo sigqiba indaba yethu lapha yezimpi le ukwathi ngikusungula lapha washo ukuthi asiboni ngamehlo le impi yemimoya angazi ukuthi abazalwane bangakuzwa but siyakuzwa ngoba siphakathi nawa vele kukhona okwenzakalayo angithi phela siphakathi kwani kwempi yemimoya iBhayibheli alikufihli futhi lithe kunjalo angithi phela kunenkinto esezawayo sisempini uSathani uhlasela so ukuze sinqobe siyamdinga uJesu siyamdinga umoya engcwele athungamele lapha kule lama cycles asethintiyo sesiwathintile angithi phela sidlula ukubana sisempini kukhona okwenzakalayo kuma verse lawa siwabalile kuyini kumbe esikutholayo lathi indaba le nanku Elder Maforo kodwa loba kuyiphi impi
kuyingozi njalo akukuhle ukweyisa amandla esitha. Right. Yabona abantu badelela laba bancane. Anti lapha sikhuluma ngo-Elisha lapha nithintile ukuthi hayi laba kababaningi kulaba kithi. Yes. So empini le yemimoya le bazalwane impilo eyireal. Imimoya yabusa emkhathini la abanye abantu kabalali kuzawuthinta eLdamaforo. Balala kuphela usuku bonke gijinyiswa ethwaliswa izinto. Kule impi akumelanga siyeyise. Isitha sisempini. Kunjalo. Okwethu kumele sime ngamadolo. Asimeni ngamadolo. Impilo eyireal anizakukhumbula uGabriel lethi impendulo kuDaniel. Kuthiwa khona le emkhathini kwabalani bayithi inkosi yasePersia hlangana laye uSathane ngowakhe. Impendulo ipho ngizamukuletha impilo ekuthiwa isemkhathini principalities in heavenly places. Ukuthi kuyaphila kukhona kwenzakala. Engxenye ukufaka kucace nxa abantu sithi impilo ikhona iyaphila kusegcekeni khona ukuthi uzothoka khona umuntu uyagada ukhomani yimpi esikuyo sure ukuthi ubone ukuthi umuntu kulento ephongukhuluma ebusuku imgane yawa yodwa imimoya engabonakaliyo kodwa singakhuleka sihlale kuJesu zihlobo zami singabanqobi mina lokho angikuthandabuzi sibili ukuthi umuntu ungathandaza impi leyi uNkulunkulu wayinqoba kudala uyama phambili akhuza imimoya okuthi ngalotha nxa siphakathi kwalimpi singasuki sesabe kakhulu esikuzwayo lesikubonayo ukudlula uJesu owanqobayo ukufa ngoba singamkhola uJesu lanxa kule midumo lesikuzwayo sinqobile kuphela ngoJesu. Yes. Ngithathekiswa indlela umlobo wesifundo akubeka ngayo ukuthi ngeke sehluleke ngoba sihlonyisiwe kusukusela ekhanda size sefike enyaweni. So kukithi ukuthi zinqumo bani esizithathayo phakathi kwempilo uzathola ukuthi abanye esifubeni uyabusukhipha okunye kodwa ngoJesu siyanqoba ngeke sehluleke ukwenzile konke ukuthi sinqobe. Ngicela njengebandla njengabantu sifunde sibe kwazi okunengi ngoJesu ngoba mfundisi Maphosa mina ngisini abantu uyazi impilo bayayazi ukuthi khona and bazokunengi ngesitha ukudlula lo yena ungababuza kona ungababuza awona umuntu ongazi khona uzondofa lokuthi udlani bayakutshela uzaka udla ungela sawuthi unje ake nisazini ngoJesu lokho kobunye yiko kwenza abantu bagcine besesaba cabanga ukuthi ngapha kulamandla babuza khona abantu bayakutshela ukhulume ngokhoma bayakwazi benzakala bese ngizwa abanye bayakhithika ukuthini kulento eziningi ezenzakalayo kodwa amandla akuJesu asimeni isibindi singethuki mfundisi awakho amazwi okugcina siqhiba lapha balalele ababukeli umsebenzi wethu esiwenzayo kabe ngumsebenzi esiwenza ngokuzimisela sithembekile njengebutho likaJesu sikwazi ukuthi impi esikuyo yanqotshwa kudala esiphambanweni thina sigcwalisa ukunqoba kukaKristu akwenzayo ngoba nguye osinika amandla okunqoba ngicela singesaye babukela balalele ukuthi lapho esikhona siphile sithemba uJesu kunjani ungaze kubuye amaphupho kubuye imicabango biza uJesu uza kuvusela amandla amatsha uzamangala sukhangela emuva ukuthi ngidlule lapha eBheneza nguJesu kade hamba ayamangalisa Jesu yes nozi nginanzelela ukuthi sizwisisa ukuthi sonke siphakathi kwempi selokhu uJesu engakabuyi umcabango yethu balaleli lababukeli kubana kumele sihlale sisazi ngazo zonke izikhathi ukuthi siphakathi kwempi enkulu siza kuphakamisa lona leli ivangeli siphakamisa uJesu azabuye lanxa kusitsho ukuthi size sife kakube njalo. Hey madoda asimeni isibindi sihlobo ezithandekayo sazini ukuthi sizanqoba ungayabala ibhuku Great Controversy yayifaka icace indaba yempi yona le asili lenyama legazi yes celani siphaphame singalali singozeke kodwa nansi indaba esinikeza isibindi sanqotshelwa nguJesu uJesu wasinqobe ungethuki siphakathi sebetshilo abazalwane asivitsheni sigqoke bese sithemba uJesu kukho konke siza kunqoba asihlaleni emthandazweni kasibaleni ilizwi lenkosi kasitholakaleni emsebenzini wenkosi konke kuza kusihambela kahle singethuki asiqinisaneni kukho konke singena kikho sitshelane ama testimonies alokho inkosi esenzela khona siza kuqhubeka silokho sifunda sihlanganeni bakithi kuviki ezayo njalo
sizwe ukuthi kuyini uJesu akhangelele ukubana singene kikho. Siqhubeka silokho sitaditsha ngezifundo zona lezo. uJehova uthembakele. Ngithemba namhlanje omunye othile uwelaphekile, sikubangule wazwisisa ukuthi impilo yona lesimele siye ngayo. Asixoxe nje kuphela, asimeni emthandazweni. Lethuba ngizalinikeza uMaphosa atsho laye amazwi akhe okucina abe sesivalela ngomthandazo. Ukuqinisana babukeli labalaleli, umsebenzi wethu ngomfutho. Ukuthi thina sime njengamabutho kaKristu. Athwele iflegi elegazi likaKristu. Ake mbona abantu nxa besebhoreni bayathwala iflegi yayilenda kumbe ngedynamos, umthole hardly engena kikho. NjengamaKristu asingeneni ngenhliziyo, singena kokubani? KuKristu. Phansi lapha nxa usiya ku Isaiah 54 verse 17 uthi yena ngakula sikhali esikhandiweyo esiya kunqoba. Babukeli labalaleli, bangathi kule mimoya kulabathakathi, abathakathi ngabantu bayafa. Wena kwakho kumele kuphela ume uqonde kuKristu. Kunjalo. Babukeli sizathatha leli thuba kubana sikhuleke nini, asikhulekeni. Baboyingcwele ngendlela ephezulu ekhethekileyo, siyabonga ukuthi usibizele ukuthi sime. Kwezinye izikhathi siba ngamagwala sibaleke. Kanti yona le yimpi esiphakathi kwayo akumelanga siye sabe ngoba yi-delayed match. Sibusise sonke ababukeli labalaleli ngemakhaya nxa sona isifundo siza kusilandela. Sicela ukuthi kwelinye ilanga kube yibufakazi ukuthi nampa ababa lesibindi phakathi kwengozi banqoba njengamaqhawe. Senzele kuhle sonke ngegama elihle likaJesu silibonga manje kuze phakathi. Amen.